All right, for the 12 video, that apa we abor kar kom chawa abungwan kit me ka bu video no wa tik yop ma pieta to val yop palu dan ma pol woni le palu ma tek to 12 video kil botin yop ma pol unyo nyako tamba bejo 12 ma miyo ien kero bot ma al in la fu wa bet ki kum ma bejo men nyano kina ngoma pier tek ma mi ni tim ma char in la fu wa kul to kuma kero ma kamigi for 12 video imanete ngari ma kamigi chama char kidman waro juli matere de da ko mi opportunity no platform mi en ki kan nama chel jollo dano a chela rio de mano chuni fo pe gi tego 12 botin ni urto gi ko be inga ri maka me gi bere chama chal kiman unyo mane de shua ne gente ngar ri maka me gi chama chal kiman wa bere urto wa bed mano wa ngiyo ni kora maka me ko tiba be in studio ka kanya ni di mapia wa char mabu I have to assure you what ki wigi ngech roma la mali mago kwano loko fu roma tut reda ma obi nyako ka cher kidgi genti genario na udidio bad ma pia mi opportunity board gi wa kwa mi kar botin ko ko chimi na wachima kama ko tuolo jero abiro abichel abich ade ario kiro jero abiro abungwen ario angwen biru gi gum mabe ran men me gono chima ko bodo street ya bungwen ario tanangwen LUO FM radio kama no wanyao ka cher kidin lobu palufu video and Justin I think a microphone makam love video chima kama ko tuolo na mana kwano mi botin opportunity and manu wana wa kor in ni amer benami gum bodana ho duchuke chira chen ni kay fu da wure pe ngere di o mera kila mera wachini Justin odayo kanano lo kompu hunyo lo bolo fu wongiyo ni kot do bino and kot emaro bino in ni no ti lo katini lo mi pu do mu chake na tek erda manu wanya ko ka cher kidi ni dana no cher line hello FM yo anja Bagwere o fo do la mera Jasper yo ajuri foi no tax one wara ñu minna very good very good kilo mi ageke kinyera posko wala mi rajiro foi do tala mera very good meno mera ke agwel for 12 pe imanating rudi makamiki bena miro ko ajol o taka wachel meno makiloni one by one pok join Mr. Okayo amiro bena jol jomano gentiu kilu pui roma pat ko ne charo chemical ko ne charo kwere no farm tools and equipments ko ne charo kuri ne charo ngo hana jol in ma teka de chama charo kidman ko ne dana mo kene LUO FM hello lo fama yes Zumera o foi do mera tinio o jori to twal wara ñu mina very good foi do twal kimi ya diki chawan do pio beri kera mi gono we ba mera okay for twal lo video hen no wa beru ba ber twal chunya jumdo twal ne wangere dana ba polti ngero di chama chal ki man topic mo batikir ten lo video pera tek reda wati kamero neno ne jema pol mano wa bikeli bi meta makamego ba gam dana man ma gekki amini topic mano wati kede be bi meta makamego hello itini ni ladit man nga ki kwene o foi do twal warani all right foi matea da very good yes mino no tendo kene wan watio mabe do twal in radio makamego mina dule ana juli matea da unka cher kimien Steven mien matina chel mot madito twal botu amir bena mot mego Alice Odira won kompa mono wiyano be pade town council amir bena mot lo chat wi lo duchu mapat pa pol kar game dealing ki produce wa mapat mis mego ramu amir bena fo yi matat da jol in amir bena jol mego madampa ojara po wi en bena dealing ki produce wa mala mala da kidong migi mano gen charo with cham matino tino kido fu mage bena pour jam matino inu amir fu matera da chama charo kima bena kido wa gigi mi gamu chim but straight away we have ki gum man me jollo o megina mati radio ka kan tiki doctor ario
Magian taking age matut, actually senior agriculturalists, economic scientists, they will actually introduce themselves in a very good way. Where we know big community. What taking Maktunu Brian Kachelki, Omera or Wayne Tonny Yayo, Magian studio Kakan, Omera Anajul Matera there. They were for Mate. Yes, Miro Benedon Chamatal came an a opportunity, Ijol Dan actually to me, Kidon Bere, White Dog Cherario, Mapia Wachero Kacham, Lokman, what taking in Mechamakamewa. Well, we enjoyed your near Maktunu Brian. To pick Matin of being a year, Beru. In a peer tech, piano, a chalk, a donny car, me food, you know, the fertilizer, plate. You know, GMO, the government take a piano, manian, doing manian, yet down. She been an auto, I win your year, you wear a new better pay surprise. Said your way program, Materi, better terra, like a corner win my bear for you. Yes, can we do you get a mama pack ni GMO? GMO they look at genetically modified organism. Yes, nyikcham nyo wecham mapol makubidi noni ake factor ki modifying unyo ki lao kit me yor kono nyo be birne la kiremo weka na bino ma wan wati ukire no tie ma mune bar ne check ma be unyo quality ni no te ma be dwar ati bene ki yo mara Owiny Tonny actually Owiny Tonny yayo na bene anti radio kakany mara juli. Yeah, Justin, you are for each other, man. For my Arabian Brian, may joining on the program, a child kitten in it. Kadong Yimben with radio, come I can my tea, Anna for you to try. Yeah, you to try the team, our Bino Canano, give my pair attack, my child car, no one, what tea, and you have Focaccia, Ilobo Palufu, radio, LUO, Canyon, allow you radio. You were fall down, Dutch, Magmar program, Machado William Brian, no, I do call Kenega Carne. And then I take a tree in my bed, Jomukana don't go to Poro, Jomukana don't give food good, Chara bad pair attack. Ni when you have been local fertilizers, Machado, Poldano, the Mar Penyo Piering. She for the tutorial Justin, Major Radio, Lloyd, and Machado Kitten. For your time, for 12 Meno Omega Namawa ticket, radio Kakanya Chamachal Kidman. Lokom fertilizer ki kurimano ake factory nyo kurimano ki tiyu ki chemicals mogo ki tiyu ki dier mukan mapur ko no work ki laboratory work to condition maka megi kunen mabe unyo kube mabe mamiu ke robot ki midon mabe ki bene mi check mabe roma laman dam you Maktunu Brian o ti botwa kan ka cher kim o Owiny Tonny lokin ni tin to twale arabe kilok maduong to twan mamian ana waje ban machalo wi ngeti o mero mano pia wacher mabu Maktunu Brian betetewa briefly ngoma genetically modified organism ubedu kachel ki pingo polkare kawanero dano mapul tika ki kuri makamego machon enni gidu ikuri man mano don ki yoba unyo kuri mano o aki factory unyo aki laboratory kidung jomer mapol kara genti machalo authorized dealers machamo kana gwa gen ramo konyo wa mabe we akwen mo be ki gen ikom je machar kin na pen mo kana mapol bi bien be kibot en mado te kam yuri chama chalo kilman mapia wa cher mapol we akana jolo mera Brian i chama chalo kilman mera juni be fo matek Justin na pen mina mache tieni awaj wi ngoma genetically modified organisms ubedo genetically modified organism ubedo kit gimoy ken mapo onge le nyo gen makori ma kilao kitme ko ne mamo luoni genes mano tayane is what genes materials has been changed long genes kilewa chule is a very big challenge but keri wa inma ti wa okeni when you wrong watching I maintain genes right in going on and genes cha ma when you down wayan and I know kilao ni remo pa won nagi and I know I wrong way ni remo in case of lay you don't kori kit walk one kira kori mo na very okay now example pa genes in new element ma well to why ni kit gi morning in example le no be kara name no be kilao no be ngweje yalo
tugu rong la ko tugu du maku don pa diang moni rong we ko diang don ma diet chake no du ma no diet kidong la pen na mario tie kawachni pingo dang tika we ko ri ma chon yo I donye do GMO America ni nguni duong pa down pe ten ni gender ite GMO but duong pa down de GMO mada but gite tikere in 2015 demonstration by what members of parliament by that time Professor Gamor is the Tigono Futie member of parliament and Gago and I know take a leading Chwako GMO but the rest of the MPs pole no take this in fact petting a mama to pairing matika Chwako nema party and the professor down only weighing Magubir Kaloko the justification people Yomukana go be the Katakilok Mogoni Ginawa Winnie Ukelo Bocho Makena or Chote ring Monte Ringa Cavalry Padara Uganda so down will long but down don't chant at GMO and down take a mile. Now a jail you know more and Kakala on Jim sale right by GMO to Chelega any Kachi peg regulating Kachi check for team of bed both scientists my Owiny Chikero poison ground but under proper regulation man Pole weighing the proper regulations Germany in a bit could not be Piankin trade when you need Kiremoni ma chalo la bullet chao kanyo ching ka chalo kikere ku la nyogi you know why lungi wan kanyo ching ero lungi two do kar pe kanyo ching now ngam me producing lungi 3 neno and desired trait chani en ku kire cha ma meta ki chani kango tiwo genetic modification and methods of genetic modification duong jomo kere wa gini genetic modification don't bring it on for 3 tawani it's only more chani ma kwani DNA replication gi mano galaw DNA ni nyo kwani SNPs gi nyo transgenic modification mano ron la ko sex pa no organism mo pe kumeno example for genetic modification ron beru kere grafting kere layering kere wa cross pollination nini kere wa cross breeding is already a form of genetic modification and those are simple methods to know so kai now ni ha be wa kita buli mo gi chona daro ne andong yira di tual ko andong ko nyaam mo ma yira ti ko bala si yira ti da yira ko be diara right so now la nyogi ni daw di ko ne bejo menu kira researchers tiam ge scientists tiam ge ento chare ma da ko ni ge tiam lo wa ni ge tiam be da ku ento kanyo ching be da tia ko yoro now gina ka wata ni be ma be see in the choosing method maybe to you kere now Brian mapi wachar mabur twal pol padam ja ko penyu wigi wan command na be ken dan ma ko penyu ka penyu wigi to justify pingo dan ma duong actually pingo government to ja ko twal ne ki team genetic modifications ikom kodi ikom lay ki kom je mo kan mo pol kawana yen ma ko be de be ke piero iken kan donc ben ma ke modifying tie wa la bonne lera winda no ka lera mono lera makar ma yang lera wa ma wa yang be tie ko ka ngo wa kala tuch be tie wona no na nyogi je mo ken la penya tie factors ma prompting unyomu leading to that process de be tie ma wa ken la nyogi dan ko wa dum la nyogi ko ma yang the jacket ma ke pet do ma genetically modified in jeme mo ken abi one jeme ma char in dar ma kwana greek roma da mal iraw be ki ngi ma toto twal comme tien lok mo ken mo wero dar ma pol ko be nyo lu nanyo jomo kwana greek ma duong gon donyo kanel ne ki modifying jeme in ko tempted wa kon wi wek la fu ma kilo ka pet ko di ma charo kilo no ku yeng dok be ku ngeni ku ni pe kelo lo ku ni pe raw kelo tu mu ken ki je mu ken ma poli well
for a penny in matter. We are a bit specific. We are not driving to that point. Maybe very specific. But GMO, TNE, you know what chill. Polic year kuri, you get treat madon yoro, check yoro. So baby bala chap, baby bala kubu, kapur, fumon, where I call yama, a team of vesting. The bullet come Muranga Makaloni, number 17. Number 17 within 1 to 2 months, within that range. No eating of Muranga, no do Ranga Chiako. Not like Muranga Chamachon, provided corporate. Now, in example, Pango, well, GMO down to Kama. I want to be very specific down to Kama because Gameta has not yet put it into law, it's allowed in the country. Put your team, but in your down to get it, yes, down to Tikere and companies will take a team. Research centers, Pagameta will take a team, where more. Of course, in the near future, we'll have to then another thing is, can you attack? He compress nyoni a nyoi the bull and nyoi chalo caterpillar guinea chalo Syngenta la nyoga magloni Syngenta carry you mood far away caterpillar mood far away still food with down and up now killing you madam be resistant to pest an example a care con caterpillar aya mukana chima they are medicinal. Yes, Chalo Dupont, tiki elements ma chow malaria, boosting immune system more against malaria. Any food could make killer, food pay spreading. See, Comalme Uganda, food pay Comalme Uganda, research center, Nakri, Namulong. So, could type traits eguni chalo and beruki medicine beruki kanyo cheng matere kanyo watwo kanyo bena en anyoy kedwa beruki kero me kanyo trampling water matere ko chalo ka kedele wo ko weng betie aya nyal madwong chalo for example iramo boosting diang kind of dialogue specialized here. Young ground boosting, we're going to more than nothing. No wrong, Rudy. Young Rudy is very possible. Then, Rudy, I do Rudy, no Ario. Move doing the triplets. Yeah, anyway, why am I car? Yeah, not Tony. We're caught Brian. I think in the pain Mokana, straight bot and now, Doctum bot lay. Camera highlighting down briefly, locum genetic modifications, ecom lay. Kidong macharo totally komalami Uganda ken one quality mile makamegwa tika improving but mostly through crossbreeding. Macharo one totally komalami Uganda ken wateke achwa ranches mukene where we could make a lot of advantage kikomgi but access padaro mechero kanongo those hybrid quality mile chalo dian chalo di chalo romi Kilay mukene mano polkar one of Wahogi Ecomarmi Uganda Kenya access to my there. To Twala and research centers ma inu kidong doctor wa mano locum lay manaka day one what take care of me accessing one of you kind to Mapoda there. Payama one mano madun but any lee makamegwa taho kitu madun you know the down the doctor from far distance because accessibility pada doctor in intuitive matter. Come in a specific way, highlighting one about possibility ka one be benefiting from genetic modifications, become lay, kidom how cheap we can access. Yeah, and I will read you were a foil out, a foil Justin, a chill Omera, Brian, the 12 me watch you, take a dog again. Jam on the food, particularly. Kake watching genetically modified genes per animal per day. I will read you.
Okay, yeah. Kake wachini genetically modified genes pale tuwaini pa crops benatie radio. Now, GMO, genetically modified genes, kung chake pa crops. No. We are per crop. Mero kelo gino mone. We are pa fugo nyang mo be. Romo beti ni wamer ni wanyang mo be wonderful. Yene ne kitiga lo kone kile mo. Donc magonye ne major teto twale ma kita na romo gonye ne ke eni pingo lupu pole gi chero e kodi menel ne ki yobo ma ki improve ki ner ne umier ki lock dierne ku bed ma be nyo ki wani ni kodi dok timo ma be do yo ma chono no ki kero gino mo ki merie ka kanye ne ni wano waje ni tie kit karakta nyo kit ma diang mo ni no gok nen kere chiki waje ni kita mega dong tie lokole umira kwany le mono mo abina toro wa kale mono ma yo no kwany breeding cross breeding and okay bieni ke bieni kom cham ma padano tero kare wa ko lokke ko dugien mabe tero ke winyu keta prayer chawa de winyu chawa do area mo nam longe kono area mo chalo money tie sorate kuje done areas kon ke producing seeds kachalo chero tie areas mo pola chero neno mengara bedong tie neno west nile bedong tie chero neno soroti bedong tie kamayante ka wajine kampala kujani tie no kuno ka chero kikwanyo kori moni muranga moni mimwara maukate gware 2013 akete okay wakete full sernat 1 kiromo kwanyo sernat 1 kikwanyo sernat 4 nyo sernat 5 kitara kacheni Dr. Nelmi Umira, Iquan Ature Pasernat 1, Cature Pasernat 4, Itogi Kachil, where in Nan Ubikilu type Corimana, and Enoni Kado Kilu Corianoni, Chi Winnie Donkey Wiley, NGOs Mo Medigitimo Querico, Chiva Wachero Catemone, Northern Uganda, Calabole, Maron Bolema Bay, Lawyer Annie, the Corimoni Mo Piano Kani, actually, my Corimoni, Coriful Money Mata. Makilona Acholi white. Carmon Bion Kilona Acholi white. Timatiano Matare, Carma Chono no pe. Any Carma don't give you a temane tunkan, Kino, Timuma Bay, actually. She white man don't be lone Acholi white. And Timuma Bay, actually, to Nano, Carneta, Carneta Bay, actually. Yes, Timuma Tapa Carne, Kia, actually. Kimma food on Chawa in a kere, eh? Kirajomo, the Quetimo Polo, Quano, she don't be Giniba, Pian Guinea for a region more part, for a Acholi, for a Lao, for a West Nile, for a Gulu, demonstration garden, Belty. Now, records my demonstration garden, Doc Chen come and take a Yopoko in a key. Why in Guinea Dogba, or Tioma Bay, actually? Better or Tioma Bay, West Nile, she don't care now, fact, and who have Guinea, or Tioma Bay. Now, we talk about Brian, come, Miro Gamma, Cherry. Amir made a caramana of marathon about demonstrating your time of Kori. I don't need your research. Kori Gibion Gitamo, regionally, you don't burn a research center make a breeding Kori, and only greenhouse chair. Greenhouse enemy, Kalu greenhouse, more down Banyankole. Greenhouse, you will automatic, you will know, give climate make a mirror. Ayeti ye kati ke mierne ko be mano to chalo kotido bere ga mierne ko be ma ko chwe ye ma bere mano ti moist chalo borba kanyo central Uganda bere ngo yobo so kon ka temo kiti yeno ni ka do ka chero this person no chero kembe for mata from for the one. Well, now mano dong atamani down temo nyang pian kai wai ni chero chi wil Kodi money, Doctor Mumabe, Polandum take a ring ye Kodi. Kila change our town color with radio, we po any Kodi Mabe, Maki Guahoma Pera, Kiguahon in Meldon, of course. Enemy or convey chan down way to a charity will Kodi the Yogi, down a gum money material at a pair. So Polandum dig and watch ye. Anyway, I went to tell what Charaga, Pingo down no ring ye, Guahamo, my chon chan. Now, Cow Binicum genetically modified genes par le
kong mena machil ubedo gina chil mano time komle bena time inoni either kimedo gino mo komle enoni unyo ki kwanyo DNA sequence money ki komle enoni la bole kai kelo pego unyo ki kelo kwa biang unyo ki kwanyo gino mo ki komeo unyo ki medo gino mo ki komeo chi la bole kai kelo an example ki kelo ko di chak biang kanyi ni bawa ngiri ko di chak biang kanyi ni omier wa tem nyu wa gore oneno keta ramu bedo kere chi ki kelo kanyi ngiri komeo ni gina ki kelo to twale reason mo mi no ki kelo ni at least production pa chak bori area ma kambe yu mier ko mede ko manyote gien dog nongo chak gi dog bung loyo ma megwa chan dong yin ma chari na fu gamo itiyo kere ma chal mo wa ko meti amount pa chak ma me ko ne no le tas mi are wa ne achil kelo dong je chak ario manyote kudiko inyero foto tiano foto manyote ni anachile tika nongo 80 now kai tiki je chak de 80 time 3 no tika nongo le tas ma duata we are pull down tiga ne killing o mera crossing le na ni kigene ne now la pen pa Justin money na kana open ni pingo dong totoale dano tiga chere ye totoale mena machil konyo totoal chalo mele konyo totoal ki yin mela ko ma megi pian ki local gene animals money local breeds money chan wa ini dugi kori mabe konyo totoal mela ko ne kidok bene pe konya ke can improving neno ma payin kirano mier be kere pian ka no mutiki le manok an example itika gwa ko digi mati local nyoni digi ma megwa mere ini megwa ne ini maglon East African goats ne mane ni mati an tiam digi o mati an tiam chi chiero bot Uganda kamu kana chiero chi wilo diel maglon savana ka joma gune no savana goats pol kar gi nywalo lo tiano chaka beach kadong madire loy no beach chaka dego dog malo kadong manok loy no dego dog malo manyute kai tiki savana goats ni gena beach chi unywele wen diga beach la wachi ongeyo ni digi peri tutwal chaka unywalo tutwale mwachi ka savana ni unywalo wa rio no wa dego mwachi ka gena beach manyute namba pelini fam no medeo now the Banyamo Benobia for fun, the Banyamo Benobia, one what you of course, you actually can Dharma pool, Timatica engaging in the Kung Fu. But access to those high quality breeds in the Uduki Matera, what take at your ranch can Nanami Machala Bowl. You put a district a kind, Ukarcher Kerua Kitkum, Mahwood Guru. After you know, Paul Kare, Jomatiki access, Ikom quality, Machalkino to Naharda. Kidong bene nyech bodan ti material doga chela rio mo ko e konwa e total e tete wa condition ngo ma we in machari na furam accessing nyo iramo no quality mille ma page ma no ti ene ranch kuno enunu kidong wakete in pele ke kero mi accessing mati ranch ni procedures ngo ma ina ramo tikire we are cross breeding le makamegi kidu bene walk and breeds ma page ini kikomu inge ma mo gero gele kum gi ma pelare kum gi il gen ma riemo lo na ga madone kum gi watch. So how can you protect and continue with the improvement me breeds me le ino no maberde? Okay, mena machel conditions tie mena machel will le kong mena machel per tet tilo fumu kana per accessing gen wele like savannah goats ke chara ka wele no ni kom savannah chel no wele ti mate kidon kamo mi no ki ne wor mo bo pole western Uganda waneno gen gitiga timo ne mabe mana ki farms mo guti northern Uganda kan na radio achela chel no gitike meno be limiting na fuo pian ngarumo ni tamone achera chi gam die la chele kan wakim barala mikelo ne ya ipade ka kanyine no awe akomje mo kan down ne alti wani tuardo amede kingo kigwa mega matini kere mena mario one machalo one lufu bichamo kane one watimi watigi chana kere ende tamwa chunwa ken ke wa mi accessing Germany manyan keta tiga biero kene
ole kilumu wani lagat nyoni wan wadong chan jo madong kene chere yemi wan do chere yemi agik no jo ken ko no meta wen neno we madong manyo na mo kene bi ne wan report ma do dan bil chalo ngat ma maro team smartphone second hand neno we anati danati chere Samsung kono Galaxy kono ngo infinity ga mi first product mobile ke 2008 no infinity kono and then die mena mader to toile gena we wonderful pewa no jamani to toile ngich to toile petit maromo wonderful neno joma gitigi ngich mabe mo miar ko mi wa ngich lokom genetically modified seeds kachel ki genes pa le kirmano tika lokake kere peti watiki soza chile gan kama lupuno giramu no jamani ki ye era district kama no DVO kachel ki joane kachel ki production officer agric officer kachel ki commercial officers giramu kati kage miu gin kitmano wilo kutika lokake kere neno wai eto chances only peti kidon one by one lupu mena mangwen kana waja one lupu one komo watch ena wan komo waje pitian logani komo waje I chiaro katemo gene endo watio an example watiga administrative units komberi gamento chwalo gini dongo piny wa sub county madong bene lo Paris do tie dongo chwalo piny na Paris development mo tok dongo na village ka wane ano chalo mi oriar watiga VHT geno dongo ni L center 1 now unity ki malaria de kier na ngata ti el center one chok ubodi ga de na hewa so one of fucha mu kana ngechi bien borwa Justin pe borge kan wa bot chamu kana NGOs bien wane no an example NGOs bien ki program ma megi ya imwahane ba o mer ni won a lock ko ri kedwa won for kere kero no chwa won tim kere ko man wo we o beri kidong mena mario ka do won be won jomoti area ni o pet yen kone dire ma ching bieno gena kede bieno wan o kwano so manyote o bero be wan machal wan jomati machal wan lu fu ma o mer services ene ka wada ko chen pe wano kidong mena mario Justin ma fuda amero gena wajene gen ene ne makilone GMO ene nyone genetically modified genes pale ene nyopa pa Acoli ene kanga to mo ti mo ko ye chino kok mano gwa en ngiu ngo mayani ko because kayini wilu kuri okay we kong don kuri kayini wilu le makamegi ikele fam makamegi angini jo magede gwa ko le gi ngiu bene kay chere di kulu le chinta o be di gwe kay chere di kulu inono leo le ti duata an kebe kombinen kene pat in pera on penyo la worni migi ni mono da o don la mali ti mo ni okay, well, when the point about Brian take it over the yes, and then I take it up in a chair. Mapia wa chiaro kanu na pen ki bodo mawaho Brian. Therefore, my take Justin Mulki Tonny wa kelo radio wing. La pen mi na wa chiel ni krom gwa ke ni wa kodi ni pego balle. Angeo le ni you're taking responsibility. Nyurni method ma itu ke mi gwa kule kana gwa kule ni wa la. Si unity am yato kuri mabe ni kana ye kumete no mi weko either mi tuyo kitol ni ketre chiri mo heni is the simplest way ma iramoti mone eto wango katiki cost no wango be expensive mina mario la penti ni accessibility nyoni no ko giliti matai now there's an alternative ma iramo pairamo chira komle ko iramo connecting kinga ma di dealing with spam. Long no spam donors and kui gom 20 for example kachi jam new kui Banyoro chigi timo artificial insemination ma tingo ngadro a keri kampala even northern Uganda kanyo tie kidamo pol apia ko ni bere ngote ma ama ngoti mune kidong experts mukena tie ma kana sisters ma no pia wari feel jalo Dr. Tonny Gidega, namesake for Tonny. So, any can be another affordable method. Now, any other will spam or chunk about spam donors. She don't know, timidum a small element. The plain manatic Natama Kanakino and Ramogamo. And this is a clear example. No one what to kill Machalo Koho.
ma dara te kere pol kara Tonny dara ma pol gen kay nan go wilo ko inni gen kok ni season mina ma chen ka gene pero check ma be season mina ma rio ka gene pero ala ma na chaka be tie donc quality ne chaka da ping season mina ma donc petit ma be kimi na ma rio ma an ko ma be na witnessing umigina era ni one kuri igini ka yene pero I want to just compare ne ka yene ano kuri nyugi ma yanko no na lak diam mo ma don ini risk na me tapo ke der nyomi me pi ne is too low compared to kit la nyugi me kar ini ma wagali vario kapa wi bor da ko me la nyugi pi nyo chao tap wa ki wi yat ma put ye to wa ki rugan ko teta. Can that be as a result me ngomaraje ke periye mistake nyo era ma ke laboratory ke research center unyo ke process mi pu ke go fertilizers no chemical makiti ke area igini dara ma politika ruenyo ke ye na penti area enemy per lasting for long as seeds mere be da dare chuk tere nani wajane advantage ma right disadvantage ma ti ene polkare kapiki regulating mabechi wa chemical ramadan ye yato ko madata kiri ikin char ikin pachi ma biane ko be de kaya line la pen madana be pen ne ko in ne pol kara peri ka chiak mabe chiak se zona chela rio mena wa der no dum per kidong noka perishability ne pol kara no wa mega ma mo ka tri chara chiak la nyu mabe ma da dara rio a cha mo dara chele kan mabe dara na rio no ada pu na chare ko dara dong ta mao na to mao ni parre ko mao ya kiro Okay. Yeah, Justin, me ara foi to twan be na yimbe tem ti no. E kero no biru kere. To twale mera lok gena chi. You know, gena be na cham kana limiting one. Wero jami ni mo kana pe no bodo kete winyo la dieto lo kere mo put pagam la penyen. Be materials me kita gete mo ka gin kika kwena ma gete mo kere. Kona yete una ta na kapobtiyo. So mere materials which are very expensive. Willing one total. Can you get our rank in gang? We wine jal mere binity maginani. I think wine I show examination. Binity madiangani. But you come semens and you find here to come jamu when mobejo kai kilo. Kada umene sits in anywhere of being look here conquer generations mapol kada nyaya kada umbino do so well no jamini period now la pay mo megiti ni pingo ko ni pege noyo oro pege noyo time and again ke noyo di chao do manang na quality kai poro keto no kai kero eka chel ka no me no gutia mia chel iramu no gutia mia chel season mena ma chel season mena mario ramu duwe kin piar bor piar ber ke wi mena ma de ramu duwe kin piar bi Pero mo piara now long pero mo piara bi mo pero vera pa now tigi na chain la when ready one kodi lobo area kama ni pere kai pero ngom mabe area mabe kwanya mabe kono wabi lo kom kitme fertilizers ki je mo kanen mena mario kodi ni cha mo kane stages mano anti en kitmano ki yo kere kero wa ne ti geno mo makimeri ye kiti geno ma ke kwanya ke ye mano football katiki kama ke yobo ke enyo gloni breeding place new breeding area new kama ke yobo ke ye ti geno ma ke meri kome ti geno ma ke kwanya ke kome we are no ko kate quality money mano la fu merno we awanya ni polebe ke na ke geno ka foni ma be no ke wale ni ka initi ka timu pero ko rimoni chane mere per ko chane ka do mere pe no mukane ke wani pere kai ti o peto ne mere ne ne the next time mete ka peto ne no ko ri mukane now wati ke lu fu mukane modi pagi gwa ko time and again mere ke no pe no production me na wache libe no mi wani mi da no da ke mabien ana ngene jone ke yugi ni with the aims men no chane ne na wa gena gen ke ti mo ke mere ke no chane manyote mo ha ke mo breeding place no kama ke yobo gini ki ye kama ke pack ye no titi kono tijmadi kono ni me yobo seeds
season money chan ka dong gen gi kero ne manu pe ripi na ka piana ni in po mi rebet ka no loss where no quality and quality mabe and you know well all ka one were advising the phone kai for the season money ba season mo below ni total da chiara si no seeds where all the chinja wa cha ke gena chin poko kin seeds ki grain where la fu ku ngoma grain bedo ngoma seeds be now in no loss guapo full makamegi I mean nyogi makamegi la chinja pangewa often ni be ka gene ka moene ke but wangeni kai following a process me post-harvest handling karne timo bilori post-harvest handling what take processes marama bit ya gekne dong no iti ka charo ne wari nong ni pian fu ma ifurni pole mer wari nong lim kide guak me paja wa win ki bot Brian ko ba ka chela rio okay the for matter kudini intention wrong be tieni yo ne ko be kumene pian yo te chele kan ma in wrong for kila yo ko ne breeder teacher me mi yele piri te mo research for example breeding wana la ko wata ki kudini nyogo wata ka karni for example o mer ka breeding pikar moja wana chwa ma bo kudini now when you for nga breeding wana mar wata ka biru the only way is mere wheel seeds mar it is intended okay but in baby go loss take wheel seed secondly mugana ki intending ni be na ku be gear ma be enta wana pe wangoti iku one way ki kan ye chuli ka chi wo chero wo furu porwa mo chan chi yong yiwa no kero no furu che uti ambira de gene iwo be yong ha porre furu che fu ma bi do blo so any more culture wrong do ni be na dan no ti more culture so we will ni gine karmier no lock por then another thing is evolution breeder wrong we the come factor ma chalo evolution since they are very quick to grow you don't speed you check your again they are quick to evolve they keep on changing they can succumb to natural factors like evolution mano lakeo da mano care na chani da coping I can say ni offspring it you your lo le now la penya mena mario no tieni la new ini to pale I am very specific to la nyoge la nyoge my car ini compared to la nyoge at least for us one at the one what trans seasoning from generation man magupu la nyoge me car ma yamme kida ben watika tikila nyoge me car ini mati genetically modified ini kawana na nyoge la nyoga lak biang ma nyoga chuli ma yang ke gwana mo chala gwana konyo la dagi ke gwana mo ma cham chane inone gwana chane ri poru wan wa gwana kam maton personally wan wa chere kam wan wa gwana chara wa biri kam wa bor wa da chara ko gwana purwa cham konyo la dak pur konyo but gwana me ka ko ri poru wa rio kayin ne chere ko no twin e do cha leo twin e ni donc kay konyo kay poru no don fol et na yi ton yi ko ne tie kana ka o tie ngodi jam ka me ko da dire no ki twin e do tapo because durability is very limited you highlight us because that one seems to be like a disadvantage but wonderful well after my tap any la pen be and it was very precise. I began to be very precise. Yeni gin ma weo toko yoro breeder no care trade ma kano korini enuni ti biannual. No, the trait inside there maybe has been changed to more perennial. Ma perennial crops lasting to ma achele again. So the breeder might have intended the guinea should last for only 1 year. There is perennial, there is biannual. Then mari pi mo ka mukaya ma pol no mari pi mo ka mukaya ma pol betie so intention to breeder pi attack very unfortunately me was not yet been passed into law but I pray me the passing into law work regulating my bay in our country then some other thing me made them put pi our chair very far the main purpose for
GMO nyoni gina wa GMO dum pia ta lo ni imati ko ko ni ti ga nyal ambere ti ga nyal wan wen ti ga nyal ba ngom pe ka mede ina ngom pe mede ni wati ga ti ngom wati ga yo sementi wati ga geru wati ga wa ko tractor work wati ga tukuchuma machine on now conditions anywhere certain condition ma tek pingo pilewa ikuriwa we generation money ko kidong the next generation ko mami team GMO is a very good tool to solve permacham there will come a time ma nim idi yen ka furu ni mada is a very statement mama the light but it's a very big statement and nim be oma when you be well for na le wachu because ina da na chere yen mo ngom Mamutegi will disappear. Chirong, Brian, as an agricultural scientist on the highest, at the very high level, genetic modifications, yes, and that's why justification of genetic modification don't matter. Where genetic modification any will be solving such a kind of challenges. What talk about the wind radio, Mano getting a radio Macamedi Tamazel command. Clean the Wupano for the new Chawa Bungwen Chawa Power, your chin, will be the first phase, any very local genetically modified organisms. 11 children and Kuri Kimei, Makila, or Korigi, where quality, Unyo Ditki, Ki Bagi, Ki Yotkongi, Polkar control, Bericom, Jimmy Makakarakongi, them video. Now, Amir will do both in me, La Pena Cherry deck, and then when I Kidmano, Doctor Macamati, Ken, Dog, Chot, whichever one local fertilizer. When I know Namachimu to Jera Beer, a beer, a beach, a deck, Jera Beer, a beach, a beer, Abungan Rio, and when Danamache. Go FM? Yes, sir. Avoid the 12 minutes, do it. Eo. Avoid the 12. And so I'm about let and let's use I know when you need to go there and you just no me to give you what you my chocolate. They want to get better now more and get a job from the many little Gana, they go good, they go good. You young yeah, they're more on it, young more on it. Gabby put you when you get wanko baby. Young in me, saying you go to this let it there, or young in it there, but I'll walk on. Young in the bed, go out. We're waiting to go back. I think you should make it a little no, can I make it after you're done that term, but you will see it. What will see the young, you know, say, we have no book here, you know, but no, we have no there, but oh, you're getting a little young. Yes, it's up to the young, I see that you're young, look at your force down, or someone said one year, money for 4 years, really. Why would the baby? I see the Ulu up on the yard. I don't know Pura pone ili kuri ni wana bete arkitektu kukura nyori machuan arkitektu kuri machuan kuri ilu ni wengi wako mabe kano kwa yana dangeni kando kwa wana kaji chuo kwa yana dang wana uwe mwengi krita chamu kwa rasili mano wana chia mamia bete ebe nuwe wana emake tika chili wake kero ni wana ili lemu wana kunor wana atien wana aliyo mercha cha wana cha bete ni wana bete ta wana bete ta penye kira unjang wana wana cha People know where I get out for you want to do young and many of the get a bit of what we feel and so what do we see when a young son one of your more poor young son? What could I never wait to get? I could have never go good my young when I'm a daughter. Could I never leave here? Could I never you are democratic with her? You now get it in the young material. Or to do any quality more ever make one in your money to feel a little down a dollar. Could you just want to more? Yes, meno mena dule ke pade town council ka kan and ko ni and buana ni bunya bunya joga ni anga ko la fu ma tega da bene waner biro gam la pe marama de mena duro mi comment wala ni to fale wa winyo ni kuri ni bole maintaining tech wala le guana be ri no mo kan pol lo fm hello afo irfan
Apo ba jati. Man nga ki kwen. Man je ko ke gara. For val mera jako. Yes, I think ma je apo e di robati kengele. Ber val. And so I think constant what malugo kula ba ya dure ne. Ai na ma ma ara pe le ya ni. Lo be nai e ti da lo ma le. So ma na pero ya da ya quiero kan de che. So me go ke ta ya mo ke ri san me go tu e wa na. Ma ya fa ro ta un te me go no go ta tu ji pa. Well you ne. Okay, ba ya ne ya. And so that the one who was sitting in the city. He thought for the young one who can go not young. Marie Merke to my Mario Locum one of money must be one of your name. Why, no one at all, the couple two. So, Picasso came down for that one teacher. Like another thing, I got to remember still got to put the got one again. What do you want him at your own improving? But I learned in my affair. You know, baby, I know that I have to knock my door. I'm a top of you, the Fertilizers still a man. Then I let another dog after the young, and I don't know what you want my now. You are the people that get around with. Namachim go be kate we yamu. Namachim go be kate yamu. I coupe ke kima cha daktari. Ayo. Well, yes. Watika recording adon kedana chill. We no you manak wadugu wagamu la pen. Wadaki amakame kwa kachia matako tuan. Kaina dong pere. We adak board daktari makame kwa concern. Kilmana na kwa kate ke daktari. Mina wachill. No comparability. It is too high. Secondly, kawa now condition me kilmanani. Tutpala beran condition me peri. Ko padati ne peri. Now tutpala mera ko guri kagwakti methods mogo me waramo tikiri ki paje kene. Me gwako waka ena me watika bilo miate uruto bere ko ri botwa mabe. Unyo gwa alternative stie me waramo na ne bene. Wada ga me na makiki wada ko daktare. Hello, FM. Yes, Afoy. I can't use what they were doing. Afoy Faramera. Man, I can Man, I said, if you said, not yet tell me a year. Afoy Fara Yellow Chat. Yeah, I don't think you can see again. Like, I think what you're going to I did where with my son, no matter the dwarf or what. Yeah, no, I couldn't get a fellow. Kiri wala nyuge ni kan ekere ani gwa ko ko yo mu kan mi afera ni tiero penke ma kala nyuge ta ma kan tiero na no so ka no ni do bare ti no ni yan mu me kere mi ko ni da e wa ni ti ni ti be ma duongo ni da ni kere mi ti ku me ti gene ti kale mo de sai very good na no so ka gen go mi ya te je no ni te da gen go be ni ti ni ka ti mo ara ni ke tiero kure ma kala pool Marana ni ke lam da kuri na so en ke na na ba ni ndo ti la pe ti ga me agete kero ni gen ni den ki kom la ten yang alla ga me kana we ro ni na du ho ba da en ta tamo ni ti be ro do twa so yo ma ti ye ni kon ko yo mo ma ta ti be ma be wa ra gen ni din se o kare kon la ten yang ayera pere mera. Afoy twali. Yes, we have about Dr. Makamegwa, the concern lokom kuri. Dadi mero kuri ma yangi ke bugu chian. Unyo kagwa era ke ramon no condition ma wero chiakati ma be. One mongone actually ma piana dak ben about Dr. One mongone condition ma one worker rumwam wa yemi na ma chien kubiriti ma right. Wa wero rumwam wa degraded iroma la mala de makawa now. Keep mano were polluting environment, Makamegwa caring were leading, were causing, were leading, were giving factors. Mawero balepa mocham mochwam, tiu yermaro, notima tuang disposals of Jamaica and Mawero Mamatipin Mabe. Tie Mawale bought one of Wanan Yobere. The one what talking about Doctor, we win the keyboard, what talk about Tonny, and then what talk about Brian King, whichever no you material, what do an animal fertilizer. Yes, Justin, we are free to change the radio. A new concern for Damati to trial medical, Jen, get Mako Machon.
eta winyi temo gamo ne mena machiel wando fu achiel ki jomo kane ma obedi kin piny wabalo do ngom wang moj ngom moni ma yang chon wati keren ki kit quality moni ma environment ma yang chon wati keren obaleo dong wek wadok chen ka chako ko enini umier dong waye kit ko manyen mano diero te ka bino keren mena machiel kongo gamu Dia ada otomatik tiga dua keluar ada kira mana ini sekarang di mana lam yar ko macam dosa de lagi Alright, okwa kujil twal majo juro manok, majo juro matindi da bar wadigu wati available. Kime ka bichu, that is the advantage ma wan wati kere ma channel radio LUO, upian piwa biberu ki peho monia majo kwanyo matwal ku yang ko kaningo. Wako dak bodak tere, gumi yene wa lagam mano tutwale guru lo kuri makamegwa. Mili padal mapoti ni dana kudake kuri mayang, kuri la nyuga lak diang, la nyuga guana konyo la dak. Kono pura bieri ya tuji ki jamukana ini. Yes, Justin, for you to you are for management mirror you are moving to twale chama chalo kima now. No atika wachini dano mirror da hoy ko machon. Pe dano wengba pian komberi chane ikire me fu machon style me fu bedo lakka fu manyandum tie chane jomukane kirno chon ge fur di kweri naka da mili toying ngo gini bot gi dong pe twala ga tractor for clearing temu je mukane meno ko manyen jomukane ga wani seats nyo kodi me kana dong pe tiyo ento wala wachi la win radio ni kodi tutwale kenen kodi maki kwa no ni seats wak pe ko bale termo sario meno dong kit mano kodi tikere mwa ya rio keken manyote kapeti yukere pi mwakario no baleo now keti yukere pi mwakario ni viability ne dog made now ko bini com perishable goods nyoni perishable crops new product kirmano antikere when ready inoni kakany inoni kodi eneni mano yiniti keren mayini gwaho no tiburi pajukuno kita yini gwaho kere kita managing kere jomo kene wajani gen gi managing megi di kero malo di gwa malo maber da kadong bene ka gi kero malo gen gi kwanyo gi du kere por gi pero don maber eno miyo GMO chalo pa ela da kono kodi mukene ma chon tie di gwa kere maber ento kita yini gwa kere aye piata manyute ka kodi mo iwilo la bole jomo kene gi wilo kodi la nyogi manyen manoki waini in seats maki yobi duma chele ne Furne ngai gi duma chede furne ngai gi second season furne ngai gi season mu buloni kongbe mu kario kada biro chako ni mere fu kaka eni ni pebi no gi mo ken now we wan wa dok chena da kit ko ma chone menyute no wano mira ma chal wan lu fu kongbe na walo ko kitwa pate waje ni ana pe karwani do ngan be na tiye na ka pe wa kwa ke jomo wa be nywale gi lo tian wa matiga don ma pe wengo bi ko kit ko ma wano tiye ni kara enini dano lakte o ki tongo maka jomo kana dum komberi chan pegi tiyugi maka jomo kana gi tiyugi electricity aye metero neno we jomo kana gi tiyugi biogas aye dong metero ento wan watiga tongo yen wa pay ka replace na wa mier ko ni umier ko dong mabe kot bedung petiga chwe mabe kono do kot mier chwe mabe ni yen be pay ma mier ko bin wa ko chwe ke now mabe ne lo wan ka umier wa da ko ma chone kong dong wo yiu jeme manyen matiga bien ni kong wo piru cham kadong bene ngad moni mena mare wa ini viability pa korini kadong dilo ma ke kwanya ke por ikelo dong gang ni ki gware pe gware mabe gini perishing o yor no bale o yor pingo bale ku mero be da ko la winre di keta no one wa gwa ke ki grains no seeds maka megwa ana wa ini ikere pa chori yang no ke gwa ko mabe wonero keta yang no ke gwa ke kodi kan ngato mo ni mer petra nyoge mo amanyan pe furu anyoge mi mwa hamu karo chani ene ye furu mwa gane yana we yero kurimo ene furu I second season
madon ma bejo ne gwo e oni kori pa no kori mi mwa mu kare now man ni we wan do mi ro ngi kori me ma ni pero 2020 kori me ma ni per 2021 now in don 2022 manyote kori mi 2020 ni peda ran pero ne season ni Justin meno do mi ar pede boy pede kat kwana I poro yanke pero kori mi 2020 meno we choy ko ni manufactured in January 2020 da mi ar per ne 2022 ko no don ko bokonyi ka ono e per 2020 2021 ti UK ti year ma bene 2021 second season e da mi per ne 2022 ni first season ko no bikonyi ena ka ko me wi ni 2020 e da mi ar per ne mo ne pedo bikonyi. What about Brian? Okay. Ma gigene amir da bot ni money mo pe ni to the ding do toile no wo pe na no mer to en wa kunyi omera o the ding binu me na ma chel gena kilo the ding obe okoro na I kom la ti jang cha mo wa ni okoro be fu ma do jom ke wa ni chak no duong jom ke wa ni kono no the most important thing mo mir ngeni one pol kar one lo fu me kin gang wa du ya ko ti jemi mukane ma wan watiyu kare ke kengan na bole ti yat moni maki gwera don la boka yi Acholi pol kare na no yat no food pain ti tiyo kila boka eno ke gwero ene ka ne dong lo ke ngolo kum yang dong peti gena per tak eno mere ki diango kere diang ma dik kero meno de ding po ma mena mari o kai ne no do chakeo mo chakeo cherti wil kai kondo ro manu food pain ene ne ando de ding nyotani no I come remo kuja no do kelo tuo do ko kelo tuo konker kongena kiloni primary effects e kom remo ka che ke del kom ka dong secondary effects inde chao ne ma ke kom so gena perta maramo kunyi pi yor nom dakta ma chokki were pol kar wa controlling ka chalo matiam ne ke tuju ki oxy 20% konyo yoni I condition ni food pot yi putere food marai ka do tere marai ki do ngere ne al do kele wa to pa jang ento yat la ki ma pat 20% ne oni ti ena mi ni mer ki kete doctor no ti ke ena yin bene pe ti ke le bon doctor ti da po ti yu ma be mena I pe ta eno ki diang yar de ding ma dirte loy ma pe ta ngato mo ne wai ni me go me na chi le wai ni jang chak to gina ne go jang chak ma dirt loy de ding ka do pi li ngom bi to be da eno ke kiero pe bi lu doctor ka to jang ma kan. Very good. Well, what about Brian? Briefly, then when now we are cheering, the Kiramaka watcher, Matero 12, when you're being what bit kong Kichama Bear, Minyakone, Ilocom fertilizer. Very brief. Bear Matet, challenge ma down be a cover ye polo be rum. Dule ko in the top of we don't walk lay Matet. I made a new walk lay in the Achalo Guacocodu, for example, become Diang. Metals here, Canada picking you, pigs and staying down. Don't you carry quail, Kapu Padian, Kaker quail, Kana Kuru, G and Kaya Maktunu to ye drop the or apart. Go here, watching in the top of your then no do magama take regulating GMO. Secondly, in fact, even agriculture sector itself, the matter for regulating my bad. Piane Tonny new Justin Tonny in my child doctor Justin the engineer computer and your more. Sure will ya. Oh will ya no kitchen instruction me to the young core. To you and ya down peg the choil. That's lack of regulation. Well down team on Kiwi. Then it also can be related back to GMO. So the entire sector of agriculture is not properly regulated. Then to go back also to Guaco Yang Matek, new Guaco Lady Matek. And still goes back to Nejmape, Yang enemy instead of bag Lumutwo, new moon. Rather than Lumadia. Ordong, Ginidong, Waka or I think more Lumutwo and I am in fact, catch you near each way, no mere Chiwaconero, Yako champion, dry matter content not ye, well conyo. Now can walk on York. Aya. You know,
La dit mo any still the same problem da gamo ni kuri topo then also kuri guana topo richard yela wa kid fok kid wak gi ma chone nyo ki fuin dano min anam ni o wa ara nyo la dita richard yela tammi mi na wari oni tuwar ki fuin dano be penga wa kid wak ma chone chimere chak ye family planning mo maybe ki kel chi nywal dario ene kaga wa kitene no nen ni girni tu nyo gina tiri but agriculture mo na manu dan penyang downtown ni le kwere malo nyo tractor karun endong elu it is deep more than ni le kwere malo nyo chier tractor poro ibi no ni tuno wayo about tongu yen lo tela kok do lc5 bg lo tela mo lc1 iko uto yen ka kwaro uto yen do uto yen ni tongu yen ipeka pieto di barri bienu climate lock do ma lier ma pe chwa ko kuri ni ma cho no wada ga ye ni ka wada ga ye bi ko mir wakil ma ngo ma iri ro ma ro ko in condition ma intercept maybe Omer mo wajo loka di ma nyara bija bija ni wada ga ye la chen wagam wera chen me ko ko wa chot wa bin wanen lokom fertilizer ade wa ba ba dem wuru pakka ci pakka mo mewa mud ade mewa mak waya de Garkena wa ber GMO can ter chawario wangar ga ma dwangara GMO like that is a very interesting topic ya down beginning what GMO wa ngara ke GMO ka chen ke fertilizer at once mina wa chen ga da da wilo kuri full kina na wa da da wilo kuri full and jumo ka da biato kuri they are even related kina wa they are related the concepts they are related in the sense thing we are going to look at types of fertilizer organic inorganic you can chemical GMO has to do with chemical so that lady can go where I deal it's not like that you know so chemical ni mo ta ba no team if I could you can choosing no chemical fertilizer so the other correct of GMO you may do it ya wa ho be chawo ke na mo da ke wa na wa da ko ya right what the team migi do video akabar ko fika ka chen minu ke laximova karabotini no ri lu apunga no tanangwen and chot no wada ko ibi mecha makame go wati kanywa ko ne lokom genetically modified organisms unyu kuri kilei ma inone ke lago begi unyu ke lago kirame ko makame gi kitian lok mogo no gitu chemicals mukene milako yokom gi dam video ikine watika neno babo bodwa we lokom genetically modified organisms so mero neno fertilizer machal gina chiel no bene ti machalo a tool to genetically modified organisms wamero wada ye briefly wabinano fertilizers ye mapol kidong kimo wara mutiki fertilizers kire risk ango ma wati kire itiki fertilizer kidong chamokene wachero kada kira pudie wamere mukene wako doc bot dr makande wati rudi wachako ki bot wachake bot Brian okay anara Tony ready mo mala for bere Tony briefly kay tieto wa lokom fertilizers watika nano dana ma pol ko bi tiara te kambiato cham dana ma dum te kambiato chako pieto na puri porte ki yoti ma berde ki jemo kan ma pol lokom fertilizer tiki je ma pol mada be ka penyo an ma dum an pate da tai wa mala mal uno loya o tieto wa dana ko be ki lan ki ngech muram Justin amira for yen ka chel kilo in radio ka cher ka chako fertilizer no fura mero lo kamone or mer mo mo waji lo komo de ding pol kare gana perta mero mo timo na mabe ena ne kai ti kierne wek pedok ne wa nyoni ukuru ku nyoro twal ti kiyat kai ti kiyara chel ka ti ni ti kiamitix dire dare la ko ti kiyal papo kai ti kere dire dare la ko ti ki cybertix were resistance money for kuru ku be pay kom yang
konyi to twal me gengo o koro min to koro kada mbene to madit lo kom jang ma pol kare ma ko jang ke kom koro ene aro ti tiri anone kono o koro ta ibne ye pol mukana yugo ko gene atik mukana ti soft mukana no tin eno kero ne ti papa so kero to madung dong to twale mai kai ti dakta yo chokka ke kangir kenyo yate mukana ti expensive mukan ti wedeta tuju gere ke chen ka chara diang chake ke gwo bidi wange wilo piano biro kar moma ede mere losing chak mai ne an ko mero wange wilo so mukan paron we nyingi ke chero e bi chero no bodata yiwa ko du ko fertilizer na woni radio fertilizer kong mena ma chelo bedo gena chel ma waramo dungo ni chemicals pian dong no kire wan to wanyang ko ana chuli no to wanyang do kerno mier walong kede waramo be chemicals ma medo mo cham we no production no keto mier kwan kede cham moni ko be ma be kada be ne ramo be chemical ma raj yo ramo be chemical ma be yo mo ke kan keto unity kede ramo be ni ma be no itiyo kede yo ma be yo fertilizer ramo be chemical ma raj yo na itiyo kede bengo yo maraj donc do kita itiyo kede ki instruction ma ki mini we apo e karmo no ati kit gumbo jomi masikops so e karmo fo ni lufu wa mini ki jam when instruction kit meeting jemu ka chi wa mini ki ya mo ti ma itiyo kede mi wangulu so wa ni kade bi itiyo kede mane itiyo kede mi wangulu ko stage ma mu chele o teme ko mane ni itiyo kede mi ma medo so endong o gwa o gineo o wa gilum na fu wa gilum cho gwa na wa o we ma dum so gwa o ko ma mu chilo don o level money enda o ru gineo ma be ya fu ma diba o fu ma diro ru ma be ida o ke ya gineo na wa so o tiu kere ma be me yubo poro ka do planting o do re kara ni season ma do mu mier ko timo mier ko do ki do instead of being ka wilo mo kane o tamani chana bi ko ne no rubo ma be ti o ke are poro yo ko ne o tiyo gino wen ki bene o ringo duwe dukan to bin wachene ene wilo yate ki kwana e kan don gine o ti maranyo ma dai porne wen don ti ga loke ma brown ma nyoda do to gin chan so fertilizer ramo belo gin ma be nyo ramo belo gin ma raj bene fertilizer pole ki tiyo kere pole don ki mini dano itiyo kere I poro me weko were cham go tire mabe no cham go teme mabe now fertilizer tie na ye ma pola da ka wati ga lo kan no wati ga lo kom fertilizer ma ke yugo ki industry mano machine yo yugo yo ne kai yugo kelo kada ngbe ti fertilizer ma wan be ne lukin gang waramo tikere waramo yugo neo ci bene bere mo be ci wati yu kere o mena ke ken gan ka ci mena tiyo ti gena ki lone organic fertilizer no inorganic fertilizer so organic fertilizer zeni ti ye GMO chalo waste product no GMO kene ma udong chiap dia ron bere yang nyo ron bere ni GMO to chu to po ron bere le chamo ci mai gore go ma be new plant materials rong bedi pariat gi no go yen mo ma yang top gor gi o ti be ramu be fertilizer now o merni wanen kon kene en fertilizer yano ni o merni wanen type ne mo kana ti do ki kera ki kero ke gi be ti pat te fertilizer mo kana ma be to twal mano ti yu kere wa no liet cham ko be mo be yo ni mo no do ni NPK en konyo mi jingo liet cham chane ubed maber dong NPK ka itiyo kere to twale kar madong kodi nyo cham tiga chwalo lwere pinya ke itiyo kere jiyo lwet gene lwet cham bere maber dong ka tiga perre pol kare ipero yan ki piny meno yene gene NPK yone tiki gena kiluni phosphorus maduong tiye gena kiluni nitrogen maduong now nitrogen ki phosphorus yene ke goni leba chuli ubero en chemical mo wachini nyoni genma ki kero ikom ngom enuni mano ubero chalo kui
wai ni ki kui mo ni ki ker recommend ki yubo ki yan manu weko ngom biru ma be yomo yi weko ngom ye biru ma yom ma be da ma weko cham kai ka kori mo ni tiga yuai cham weko bien bore yuai yo ma yo pe yele ki yuai cham ni wok ki wera yan so ki ker NPK ti ye je mara ma de ti gana ki woni nitrogen ti ye gana ki woni phosphorus ka chen ki calcium no ti ye wen en ki lumo gini kairo kani ki lumo le manu wa lumo mo be no lumo ni kairo piane ni en chemical le nyu ku ye ni o be lo kairo ma be manu ka cham o kwanyo ter ko we hono don ne be ne kon be mo be mena ye NPK ka chen ki gana ki lumo ni organic fertilizer pole wa no ene kom jame eno me win wa chuni don le win radio jame ne wen ma be ne lo iramu no ki dukan kama gicharo gi ye donc kama le fu pole gi welo cham kama gicharo jami cham ki ye cher no gi moy ken me mero pol ko di mai nano tui ken gang en ma wanya ko be cha jo ken ri cham bo ga ken gang kono gi loni to ken kono mo gi ni ko ne ti so yo de no pe tu cho ne mo ne wa ne skuma we no no chor ke chaber duma bichara ber ke no di man ya ke chi ka do enen be panda ti no chor ke chaber do chor ke chaber do ko yo ko wora ni so gini petui ke ana kira jo mo kai wai no tui ke jo e karmoni wa gwana mati por riwai ni tui ke ana eni kera kwa pe te mo gimo ya no yini je kwal gwana pana fumo now one duk chen ye kan na radio ikin fertilizers ni ma wa ti yu ke ni watiki mukene ma wan bene waramu yu ne o kigan kan donc type ne bien type ma pat tie gena kiluni liquid fertilizer makanyi chero idukan mugi bi cher no ti fertilizer ma pige ai no ki yobo ti jer kan mukene bene kimi da miya ci dongi waji ni chere ci tom ko ba ci on kete ni chere ci ti ni ti kire ano pole kon da ke cher da rubo ki pi rumbo da ke pi ka da rewani ko now for fertilizer ni lo fu no ti kere pe me yana ni bare cha yen nero mo ni mai cher di chona choy di por yan do mo yen jone be do ni ngom na en gen lo fu mer pat eneni pilu fu ma ke fu ma tiano ma ke loni horticultural crops be fu mu ma tiano mano yini fu nger dan kinyo chalo backyard planting chalo yana ki wajeni kitchen gardening mai no kai wai ne gitiga timo sack mount gi kerno guti ya chen gi tuju ko gi pero je mo pole ye but no ku dong nyoga pe icher mere yubu mere kamo you do tom pe ma chak you do ti yubu dier mo kinyu kama yi bole ye cham en cham ne ka pi chwe nyo kor mo do ye en mori mo wote donyo ite ngom manu fu chok ye no amo tikere ki baketo ta gene yes so e oni don ka kenye en ngom do no ke kenye en ni taw ni ubale oni yenda kwanye ni kenye kere ko nyanya yinda ke kwanye nyanya tiu gere e gwa ti yu gere dong da du ye wanye ni kenye so gini meti ko do cha loja kumeno so now meno bene kama ni rom tike so gini cha mo kana bini liquid yo bini mapige cha mo kana bini powder yo bini powder form powder lo kelewa chui no powder bur ka bini mo bur inde pole mo bur be da rubu gi pi ka da no e cha ko tike ka dong mo kana bini e granular form no bini gena nyige nen no nyige tano crystal meno be ni kale mate te be da ni kale meno be no mo granular form meno kai chiaro no mere ki kero kai chiaro kama ki chare fertilizer kama ki chare ko no ki dore ke no ki choi kor mane ni NPK mane ni kono nitrogen kono no type neti maduare da win radio now ma pera ta ke loyo wan obe chiaro ka nyoto kit ma yin bene romo yupo ma megi ke yunge gwa o mere meto gi mo ma chia obe neno fertilizer ni yupo ne yor kida chok ne bene yor now ma pi wa chiaro kanano to twale yupo ne ya dakira makanda gote mate tiro twale wamero ko wanen ko modes of applications to twale en mor pian tano mar mamun yokelo nyoma ki yoke factor to twale wamero wanen modes of applications bere kirache e ko modes of application ker ma waram ketuna keri poro
there are precautionary measures. But to tell you know telling the Pumete report, near bed kiri me kwa kujot kumi, kimi na risk na ikomwa mbra nini. Okay. Yes, I know briefly. Warao na ane kima warao tumera kiri then wanayano luto imuka na kiri. Okay. La radio kirma wachikere fertilizer kita bieno kere. Bieno ikere mano tie pat. Mukana bieno mapige, mukana bieno madi powder, mukana bieno mano beru nyige. Kumeno yanoni. Now for kare ginene kai luoni fertilizer kai nan mo waki mama shina yo noti ye a chemical. So for kare kai tiga a ki dukan kama ki chata ye ki wachi ngo mi tem. No mi re ruk gino mai chi. Wak no ngo kai tiga bolo ne pedok chamuchi. Totale roj mi chinti. Yes. Kero roj mi chingi oni. Kai ni pe ki roj pole ki waji ni umire inong mo kadong bene waneno side effects for fertilizer tie pol chamo kane down pe mar because of the side effect mena ma chel kilo allergy donc kay ni allergic to geno mo allergy ubedo kilo come kwer jemi ko kiri actually simple time kwer mer naturally wayni jomo kane wayni ka nguyo mwecha nguya ke kan no de como pelar jomo kane ko chamo right kom kuot ma ter mer mo ya those are the things jomo kane ko buru fertilizer chingine rocho wen and what jomo kane ka biro ko ngwe chalo mo ni makilo ni phosphorus ngwe la mo chi ana yo so ka yini to dano makai ngwe ne ko ni gino no wi cha orinyo mapat ki wayne me rook mask bene umi manyire mask ge arti kere chon e ka hene me covid ge kan rugo rugo kadong bene beru mighty protected rugo gamboto rugo rojechi those are the most important thing kadong bene making sure ni itima pe rugo bomba pe makai share poro titi okay we ko na fumo ni wen anda chakti mu jamni wen ka wa dara e no ge no dong dije dong tin kai miero gen mabe miero yi work gen mabe bene on radio now mena ye mode of application kidok mena mario kiremeti kere kara mai chero ka pet na pera ningi mena mai miero kai miero mi jingo kai miero mi jingo tiane karni miero me planting wa ko dongo yor miero mena chero chi yara kinen fertilizers mai bi chero no ku penyu mai miero nitrogen pole fixing nitrogen as fixing nitrogen gas is ngom we no ngom pe do be mano kireno papa dore me be mano ngom mano ye be mano tugu ngom be mabe e pero ka chel gi nitrogen then phosphorus jinyo kitano mirano come gene be kere come plant eno be kado actually mero mo chami ngoma cham yuayo wa ko ya bir mata yes donc jameni pole imari chi kai pere tengo te gene ka na mo kane pere ko la wachi kero ko la nyoge kero fertilizer ye kero ko la nyoge kero fertilizer kero ko la nyoge kero na ye then mo kane ko no kon la nyogo don ala nyogo don yinde be temo ka chara matili wanya mero no mayin I will low type mayin will kilo mo kana tie I choy mere wi poro kwara edo bieno mere kitere wodo ite mena ekita yine ram tikere fertilizers well we keep out Brian briefly doc ma indicated to pale Brian amira tiete wa dangers ma fertilizers tikere to pale chake komdano kit ma kacha mo kana tikate ma applying unyo ngoma tikate mera mo kena dugu mandia kere kumi. And then, how best you can protect yourself and your environment against disadvantages of fertilizer. Yes, the 12 point attack did just in key downwing matika winwa. Fertilizers, medical punk watch ni definition I premier defining the chemical. Mirwa kano awalonga churi you are long ni deck nyuri champa pakodi champa kuri ni kono no dum tie ngom eto eni ki kero ma chalo la maide chalo ka iteru dere nguru yimyer ker nyanya mer ker kai ngom muranga gera kero tete dum ya chama eto ngako be mere
Tungulu miata roy ko yang now about the dangers. You know, I tell catch in very teenage ikato fertilizers ni. If you know ni chao kana pair with again. Catch in pe pimu ngomi pe tem soil test. Work na ni kurni la nyoge metal sodium nitrate. Work mo pudong ngabe. See, each one of my sodium nitrate, but no, what weed more, do mati por remo between. Go be chamo gini enoni, do we very care me out computing no, chaminio, the download chaminio, maginero, chame por neo. So mirango, be technical, no advice, about no, Jomano taking it. Then another thing is, side effect around be harmful. In the community, kataki, making choice. Harmfulness and you only write a better side of death. Come down, he come Piero. Now, in any way, inorganic, organic, chow, what do you every time with tap inorganic, inorganic, and ma in you walking on Kifaki factory, killer, and my one wing of my art. Then organic, and my melony chew cook, my tech, you come. Yango, yaga in the Ugan. So my chemical factor, you know, chemical pecker no meat, Mugimo kumi, you concurring, you come home. I don't know the kerma guacone, we are peco baleo. So can in the perro, if you applying, if you know any carpet you get a bear. Charo, Kaiwachi, Kayam, dog to a charm, key to a chui. You know, going to a chui jetty, get it. You need to or check up a quam manual. If you know any more here, why? More kill a pair away. More kill a pair away. And when a child can, you can go ahead and develop allergies. Makobi air more can no permit. Then also in home, it can have long lasting effect on home. Don't reading and chemicals in it to work at home, but not affecting Kuribino and dog my child we decide. Because they are we decide but of no crops. So and chemicals may end up nepo Kurimukana kaitimo crop rotation. Kaila Kurimukana kill, Mogu dog yam fooling on. You come crop momo kind of chani. Then it come crops kono, it may be directly harmful at the time it is applying. So it needs no advice about agriculturalists. Then bacterial diseases. In any more don't you come organic organic fertilizers. You know, only organic fertilizers allow you to like liquid fertilizers. That's an example team manure. Moguna yobuki come chadian. See team applying ma decomposing now caro actually. How decomposing now caro. In the end, moguna only developing bacterial diseases. Mama hole no maho down. See no ni chalo furragi. Those are bacterial diseases. Ma pathogens ma kelu gini eoni will have favorable condition. Chalo ke kere ka jada ma mar miel. Go kaya music ti ye dung miel mada. So rumi kero miel lo yer la ma miel. Kachi no don't condition anything favorable. Chwao and me done. Kanye ni mabe. Then choices for fertilizer kono kawa now chao kene you're free to choose, but chao kene is dictated by type by stage. Papu nini. Then them tono better watch you. I want to put some emphasis in chao kene mukene ki pero. Because you're playing your mind game with mom, ki dog. So, Mokan team a kai kerro, Kachiel, kill a yogi, Kachiel, kill a yogi be dog. You know, the yogi two in Mono, do it out two. She had a mile speed. So, any Mokan a mogi carry, Mono and Yoga dog, she are at a certain stage, I team applying. So, it depends. You know, there are some. Again, you can apply together. Then, I mean, also an bear. Pianepo and Ratchicken. We have a war with. Bear the year made on chummy, what a chummy, Mamma Boom. Take it unity moment, plenty of applying my bear. Automatically, you don't know why that man or guinea pay be at Lloyd Chan. So China will boost
piende obi gane koru bi chamo en chi welcome wingo yo pe dog ma be then konyo bere e teach ki ngom manu mi don konyo be pere because ngom ka anti manu do mo champe ye mu le mo wani would have been wasteland no do do ngom manu mo lo te an chera gwero di ye piende do ngom pe chao cham chi eru ni kai ker wan fertilizers ibi no ni ngom pe chao cham dan wani jala dok la yuane na ngom mango mo pe chao cham be jala chao cham ye ni la yuwa mo ta then konyo bere ilweni kum do kate ki ikero mo bene mo wewo di nine mo chamu emi perwata ki pado mati porni chamu bi ber ki yor kom lo do o wewo en do kar ma do no ker no e chier di do ping then mi agi ki bere en bene ti ma chalo ituri ka wa tool okay like recharge by control of pest they mean in pretty direct is indirect kurimi porni cha tungulu ti ya in fact is a repellent panye madwong for example white flies tiano luang mata cha man le maro yelo tiano na in kinero white fly way yo balo chemi mo wa ibi way agriculturalist wala mi ngade pengo bira bola kun gine tiano madani era chem girai so tungulu can repel white fly. Now, kachi gin maro boosting tungulu tie. Si raw per tungulu ten porni. You trenches mo per tungulu ye ken kuri ni. We no ko repelling white flies we continue. So nutrient char ma boosting no tungulu ni. You can choose. Chikero like for example Russian conflict. Kungan ga lu in Russia that out of politics in Ukraine. I'm not talking about any politics, a part of politics. So Russian conflict uberu do achiel matia ture ile wachuri kan mer pianero ba na miti duong kere enu ni kai pier poroni rema nyebe madwong especially nyebo birngo insects rema so Russian conflict ni kachi kero NPP inoni nitrogen phosphorus gen potassium kachi kero bi dama be well en bir bi kero mabe mi lo nye komo como nye chani wagi Mexican mer gol gwen ti mekide so it boost mo askari mati biological control methods all right we are gam chim da kiramat me ko do mati tutal wada da kira do mar kana biti da kira ngwen mi gam na pen chot wana ko da kira da ko mo do wa gam na gam chino wa kire makam ka ben yes kire eno to fm o sora losing enu jera bera chela biche der rio jera bera biche abunga rio ngwen watike dakta Tonny ka chel ki Brian yuridi ka boba ka kan watike nyako locum genetically modified organisms ka chel ki fertilizers wanya ko wen wo mi ado wanong na pen okay rio ya geki lo fm hello yes hello afo ilo twala dit yes afo ilo twala man kidega pata chego ana kini kidega por tara mera kidega pata yeah apa di ramagati ya tanya very good ona tika meton yang GMO aja tidak sana ini cerita yang merah tidak menjadi so pene kolmer mabbe matar pikere ni no no okay afoya idong pene kolu no apa pikere manu da piaro mo sire jano la sire atiara como beso okay ya pai da afoya tanda we ga na penya rio mina actually don't na penya rio mina che docom chemicals ni piato mo chele kidong kar marom kar men ma miere ke piat ke ni ki tiki chemicals you know and then okay we are going to penya chele no ken and then wadara ye chika kwa wadon ke da kiamo itiate wa processes ma waramo tikene mi yopo organic fertilizers ya dikene ko kere yopo of Brian well fertilizer ma be chile TNPP very big combination of NPP nitrogen phosphorus and potassium and is the best so down around branding
Jimmy, you can need Arab Justin. Yes. Your branding, Arab oxide, so you trademark name. Branding Arab oxide. So then no mere not to one details, young, but Poland Joma Charon or the country in Puswing, Jen Peggy me Mama, Manora, give me girl, Marwate. Okay. Well, maybe briefly then, Tietawa, Panyo Kono Brian, Kono Betitawa Kerema, Tony Kotietawa process, Mawaramote Kere, Miyopo organic fertilizers in Mabe, Idakira Pichel, Mawadon Kere. Well, for a matter, organic fertilizers, boom, then what boom, a big final example, a chill a yellow year. And I organic manure, mano liquid manure, ma agikum, magi yogicum, chat young. Well, agicum chat young. So, any no chat young, kingo, ear food young. Mati fresh. Yan kape kilo mati fresh, ma food no dia kwanya baby new mogono fermentation, decomposition do cha kaye, chi time you be ngayo. So kai no materials no mete, ene mi na wachi na cha dia no mi na wario bucket. Muke ana na de lot na ro ri ne wi bucket really. Mi na wen fu mama rom be nuju fu ma don ni nyo sai fu ma gang ke kuil murangani marang do any bucket inun then lot more dog mari ti pianwan agriculture ker gina no yer to wa yo pan wen lot more mari ti dog so gina timo irubu yo ikeru en chat yang eni yo I fu chani don't necessarily fu gimo ken marang we ko pi donye ye to pe we chat yang ao ki ba no chat yang udong kunu then it will we yen fu cha ma che yang ye ni kom lot mo chan then when you pi half the bucket then when half the bucket iluru iluru fu cha ni ma che yang ye ni pi so kai luru chi ri en ke lot ma cha mai tui ko ni ri wi mo bucket chi dong you leave the setup for 7 to 14 days. That is either 1 week or 2 weeks, depending on the nature of the animal. Because our local breed one is 14. You may wonder why depending on the breed of the animal. In fact, J1 take low capabilities of converting nutrients. So there's chances most of the valuable nutrients no more don't moich rather than the young common maquanya pull away don't monoc. So it varies. Chat the giving it can work out. So gnu varying. See Kateka set up within that period of time. Kateka then proceeded in it correct. See control detection touch again, which is very simple. In air making way. Kachi liquid and lakoda brown. See, no, you have finally succeeded. You organic manure. My round here, so Lord Java, which is a demo, Rupone Piacha Canada, then Jama Kill Brown Carly, more settling or down. See, you are John well. So now, P may back at it. Now, P set up in the bedroom, Itibu. Very under shade. The corner city you are carrot a yard. Got dog shade of balance set up. So, shade, genki shadow, yeah, there are all different things. People genki
ka you in fact never churi pe pe Never churi ya chia eto tibo we kama u give you mano we kwa ya mo ye ka ching pe ni ko ti ching pe guru keno ni ka ji ge mer ti kanyo ala yo ma me ko be fo da ke wa don rio ke kan very brief marathon just in macheke dong la dit do wale ngio gina mio nian mena machir mina mario mani kwani onyo ba ke chanci umu wiruni we ko increasing fermentation money ni we ku rupe mabe piani ye kenyo ke ngio gina ene mani kero ni ye NPK belong to you. So we're fermenting on my bay, we're succeeding. Ikala ne money chane. No merit mokumeno. Kadong gini bed almost 10 days, 7 to 10 days. No luck. Kadong mena mario. No chair one you get a chair young, you chair dear. Diano be on a por. Document can be pay. But came mere mati liquid. Anyway, mati liquid. No mere ben bapige. You made on each chair don't che. You begin materials my own widen. Lakini non liquid. So liquid don't care be no kere. Ibe chair receiving, you be chair idinyo, you get like idinyo. Chi dio chi don't ke dio no mapile. Kada wani jar kana chair don't you want come la nyoge mod line. Part la nyoge be la you be bad. America nyang be ni and for you fertilizer ko in round of business. Yes. Yeah, now you put she can contain a branding or a oxide giri. So you can brand it, you can labeling come kabe mera me registering, wrong registering or icharo down willow. Boy, mata. Right, no you can make a church tomorrow that you appear a beach we are come chawa. Kilo ya gike yo makamego lo pano for example yimbe bi ngari makamego ni gunyowa and then gima wala kama pia takwal enemy nye jema Paul mamire itim ichawa neki comment to twala ka macharo kreno yimba fu itika neno kire mamike apokuri ngom wando wanero kube daktari watete wa lokom genetically modified organisms bere rache kidong pengo wan bombero kiri wadeke mamire wayimi tikire ya gikene kete tono com fertilizers ki chemicals mukene ma watiyo ke twale kira ni kiero cham na kudo medukera pa cham kido mukene na kanyai miru wengi mapigi tego twale ma kay nen iberi ker munyene konyi matera da biru just na roba cher ke Brian and Tonny ibedi makamego bungara tana ngado FM maybe watch la cher rio mot makamego bod jongo wa marge and then watch your whole video for watch out about Tonny. Yes, Justin, you were for you to tell Kachir management, Meridi one, or maybe opportunity maybe you can lock Kachir Kilufu. You don't burn it, you were for down a Dutch Magitiga with you radio. I made a for you, Mother to Aluma Francis and take a win work a perin and Mar radio one. Okay, don't I will Gladys, not ye a canyon, a padega canyon, and Ben a Mar radio, LUO to 12 radio. Kadong Bene. Amir moto diro moko madongo magwinyi wa kikaji gacha yewe amod mego makironi jen haroto no antiga wini radio kachil gi muzee ola levi ya runga Kenya kadong dano duch magitiga kwero kar enini melente enini kwe mabe ba kumeti ugumo rwanda darachin chabet manyen kumanba for the tell yeah who is about Brian wakeri makamekwa hiya getine be anapo mate jo mawini radio wing for jala chani ni winyu pian any gin maguru komyo directly mera chala mo bot amana convidis gen yo ba ta usanto amot jogangwa ora bi mi tie paris kanyo gimar winyu lu sa mata chala mo no dit botu amoro bena jokana ruziera again ne mu mati mabai kidong lu fuwo weng chala mo no ditu season do ko oberu mariek waneno ni katwere oberu group watera yirwa oker tij matek we omede I peto yogo beru lafu beru jale dano weng kane mir gino moyo kifu kato ma I jale en indong bere riego ni udonya line ni nuni magi gino pere tak magu yo cher chiwil ene chamo ken dano madongo ni to kony makame ko machalo gi ngech do komfu we ko number wa lego ne kwan number ne board video where for consultations and other activities mano meto kony makame gi
kiramo gole chim wa yo bene bodi be afo matek ano dok nya Maktunu Brian an kai do ga yo kon ga fu nyu na agriculture kai lu nya abir mano ti ngwai matek mada ka ci pigi mo ay daw di now chimati 0789 585 293 nyori yarbiya bo bungwan abija bo beach ario bungwan there kidong amira wachi watching videos madwong ma kero YouTube channel ma ber ka creating matima dressing pa madwong magari mukana be lo ye wachi YouTube searching many Maktunu Brian pijoma accessing smartphone ni internet then following updates Twitter ki Facebook yani ene dong ti yo ma yor lo ma waramo wata kire yo ana po mata what about Tonny and then what can you make me kwa yati ya la won radio na machima ti jero de bungwen ngwen jero abungwen abiche la de jero de abungwen ngwen jero abungwen abiche la de nana ye namba mera mo no apio yor Fotval kero ya giki job mo kema pia tato bibi robotin yana ye afoye tiji po ki Yesu mano bibi robotin chot chama kiman ofo na terda wab makada ye kona giti na job ni but mabe mano bibi robotin chama na ki kome